겨자서 왕통네 다 뒤균대네 들네데 니리신도 아니 자주스도 돈이 나와 근데 되게 시원하지 아니 자주스 건rol이야 아니 다 도스해 자주스성기 먼저데 인중로 장고베 인중로 야구지하냐 오늘도 오늘 저번에 또 돈이 나와 고요하래 그래서 돈이 있다가 좋아하니 아니 타봐 되니 걸로 지금 가서 그 세면 장고에 타봐 되니 걸로 좀 돼야지 그봐 당연히 장주고 섬사디 아니 현주 되니 아니 장주 되니 수요 인도 장주 되니 영야지 돈이 다음에는 가고 싶어 현주 되니 사디에 先那个到了高上嘛的，先这里先就娘的人了，说那些先娘的个啥了，管这个老样嘞，娘的我出去搞了，上到东尼到的，就是开始不是啥，就是我呢，他那送，他那送这长久生的，研究东尼到的，你这些都可是突出的，这个上大呢，把这说些，第一个他了。你讲的是个公的切图呢，是不是？可是讲的是个公的切木图那样，个阶级人讲的是啥？门长呢，这种是，晓得吧Тэгэхээр энэ чангараасыг жалваа жамцсан ван хүртээд өнөөдрөөс эхлэн бодийн сэтгэл болон хоосон чанарын үзлийг өөрийнхөө аль хэрээр бодож тэр талаар ойлголтоо нэмэгдүүлэхийг одоо эрмэлзэх хэрэгтэй. Энэ бодийн сэтгэлийг бодож тэрний ойлголтыг өөртөө агуулгын тухайд эхлээд магадгарахын санааг хүн өөртөө ойлгох хэрэгтэй. Магадгарахын санаа бол гэгэрлийг хүсэмжилсэн санаа, орчлонгийн зовлонгоос гэтлэхийг хүссэн санаа учраас эхлээд орчлонгоос гэтлэхийг хүссэн санаа төрөөд тэгээд тэр өөрийнхөө тухайд юм уу, бусдын тухайд юм уу гэхээр бодийн сэтгэлийг үүсгэнгүүт бусдын тухайд орчлонгоос гэтлэхийг хүссэн санаа төрж байгаа. Бусдын тухайд орчлонгоос гэтлэхийг хүссэн санаа төрөө зогсохгүй бусдыг төгсгээрсэн бурхны утгад хүргэхийн тухайд гээд ийм хоёр одоо үзүртэй оюун төрж бодийн сэтгэлийг бий болгодог. Тэгэхээр бодийн сэтгэл бий болохын өмнө хоосон чанарын үзлийг ухаарч болно, ухаарахгүй ч үж болно. Энэ бол хүний оюуны төвшнгөөс хамаардаг. Оюуны төвшин дээгүүр улсууд бол бодийн сэтгэлийг өөрийн сэтгэлээр бий болгохоос өмнө хоосон чанарыг ойлгодог. Дараа нь бодийн сэтгэлээ төрүүлдэг. За оюуны төвшин одоо дундуур улсууд бол эхлээд магадгарахын санаа, дараа нь бодийн сэтгэл, дараа нь хоосон чанарын үзлийг өөртөө бий болгодог ийм дараалал байдаг. Тэгэхээр бусдын тусын тулд бурхны утгыг олё гэж хүсэж байгаа энэ хүн маань бол ерөөсөө суралцах юм магадгарахын санаа, бодийн сэтгэл, хоосон чанар үзэл энэ гурав. Тэгээд энэ вангаа авчаад өнөөдрөөс ахуулаад Чангараасгийн одоо тэр бяцлаглалын уншлага байгаа тийм ээ. Тэр уншлагыг уншиж чадах юм бол сайн, чадахгүй бол хамгийн товчхондоо түрүүний ярьсан шиг альва юмсыг хоосон чанартай гэж бодоод хоосон чанартай гэж бодож байгаа тэр оюунаа Чангараасыг одоо энэ Чангараасыг жалаа жамцаа болгож дүрслээд тэр дүрсэлсэн одоо бурхан маань өөрөө майн айлдж ийнгээ тэгээд өөрөө одоо яг майн аль болох өөрийн чадлаар олон уншиж чадах юм бол тэр уншлагыг уншсны одоо орлуулга нь одоо болж өгч байгаа маа. Уншлагыг дэлгэнгээр нь уншиж чадахгүй байлаа ч гэсэн яг энэ маягаар унших юм бол бас болно. 다시 디바라데 안다 지수담에 대영시 뉴스선데 야마게 티셔츠 롱스토러시스 안다 소샤다 용딘다 энэ 10 дугаар дүрийн богд ламыг түргэн залрахын сойрхол ерөөл байгаа. Энүүнийг одоо Монголын ард түмэн айлцхны дагуу миний бичсэн одоо хэдэн шүлэг ерөөд би энэний лүнгийг уншаад өгөөч гэж улсууд хэлсэн. Тэгээд энэний дагуу одоо би энэ лүнгээ уншия. 야, 뉴스선데 마원담에 땡전이면이 베르주도 로산제에서 근진 틀고 근진 들어서 근데 라마는 기끌려서 제가 님은 버는지
미시마가 뭐 타제지 잡을 넘버 쉐베 좋아이 취지 견제적으로 소원데 양배 개금지도 개발도 관계 투기 차도 쉐바이 전부 홀기 단로 라고네 이용주 초기 니신 뉴진스 류나 nie당 치료 소소타 낭도 창선 현재 관할시 상원림이 초변내적이 용조 대대별 연구실 체를 로선나의 주인지最的劳动者的钱了，装备长线民们因素年，养殖阶段表示女选择，雄鹿叫做特上，雄鹿叫做特别拍照时，毛律师就300种多钱，这边可能我们娘说呢，处置单纯变动女选手，阶段阶段推举可能以没计划的军队项目的直接找这个娘之说，这个单表表示女选择，典型这种那不打过场。루미 초선 담배 전로다 denso 마소 게임 틀리기 매배전 게임 용주쇼 제버디니 제가 시선 답을 묻지 자배나도 주기께서 빼서 보니요 니자 10월 10월 영주 유진 선주식 그것이 전황 막은 전황배 최대 도와 용당 내 고마워서 훌유관 되고 세지상로 가제 간들라서 된들로 제유군의 그와당 전이장 로장 주로선거 내 다보강제 모시신 시수지구 단절라신 토구 학성 남당 자반의 영어 차르신 민주참조 수자도 제 다보강제 초조 시제 개정 최마와 달라라마 전지 가수 표현을 주준배 충주 나와당도 제 중립 지로 니동 자매 중립 나와 수배 생활이 자고 어쨌다. 네. 자, энэ лүнгүн шат дуслаа. 어쨌다.